Pravno pitanje, imate njihov web stranicu, Ali vi ste pravnica, pa recite mi, šta ću sad ja... sve što vas zanima. Ali nije, pa niste, ne bi bila ovdje još... Ako vas sve što zanima, imamo službenika za relacija vlasnik su vlasnik, eto, to mi pojasnite pa idem. Ovako, imamo službenika za informiranje. Naš web stranici, gospodin Željko Dadić, možete upitati. Pa draga gospođo, šta će mi to? Zašto vi sad nabrajate sve ostalo? Vi kažete da ne date osobnu na uvid. Odmah ću je dati samo temeljem čega, draga gospođo, po zakonu osobna iskaznica može samo ovlaštena osoba da traži i da se da. A dajte mi ovlaštenje, ja ću vam dati odmah. Gledajte, onda se upute, zato i kaže, dajte gospodinu Željku Dadiću koja je osoba za informiranje. Vi ne znate kao pravnica. Gledajte, ja vas upućujem osobi koja je ovlaštena da taj podatak. Čekajte, ta osoba će opet pitati pravnu službu, znači vi ćete reći. A vi niste? Ja jesam, ali će dati informaciju tu on vam. A zašto mi ne kažete? Zato što on ovlašten za to. Zašto mi ne kažete? A ne mogu, nema ovlast za to. Ovo vas ne pitam ja iz sfere zakona o pravu na pristup informacije. A ne, nemojte govoriti, vrijeme ne zanima me čovjek. Ja vas molim sekundu, gospođa Pavić. Ma ja ne znam zašto vas informacija kao osobi. I ja sam htjela samo da mi se pojasni ona, jer do sada smo bili postavljeni, svugdje bi na portunima ovi predstavnici stanara stavljali neke, kad dobiju nešto od Stanouprave, Tehnoplasta, ovisi di smo bili. I svugdje je to isto da se vlasnici stanova nazivaju suvlasnici. I sad ja želim znati ko je vlasnik, a ko je suvlasnik. Mi smo to objasnili gospođi. Ja nemam odgovor, niste mi gospođe objasnili. I rekla sam, ako ne želi odgovor da uputi službeniku za informiranje pisano. A ne, gospodin je, kolega njezin, rekao samo da se to odnosi na zajedničke prostorije, ali ja rekao, gospodine, na tim papirima piše suvlasnici stanova, ne suvlasnici zajedničkih prostorija. Vi imate moj mail, ne. Ma nemojte, pa ne, oko će to, ma sekundu, pa ja ne želim ići u sudski postupak da bi za toga, nemojte. Možete li mi reći ko je suvlasnik, ko je vlasnik? Mene, neću da bacam pare da upadem. Ja sam vlasnik mog stana, posebnog dijela, a suvlasnik u mojoj zgradi u odnosu na zajedničke dijelove i uređaj zgrade. Pa evo, to je sad, to je point, zbog toga sam i došla. I imam prava sukladno kvadraturi mog stana, toliko procentualno izraženo u suvlasničkom dijelu. Sve u redu, ali mene je samo zbunilo to i zato sam došla, što na tim papirima piše suvlasnici stanova, a ne suvlasnici zajedničkih prostorija. Eto, to je problem. Zato sam vlasnici stanova, suvlasnici zajedničkih dijelova i uređaj zgrade. To je to. Eto ga. A da, ali zašto to nije tako? A ne znam. Sad, puno me pitate, ne mogu ja sad baš po zgradama znate ići, educira ovoga i onoga. Ne, to oni dobiju od vas, od Stanouprave, Tehnoplasta, od svih dobiju, svi tako. Primjedba hvale vrijedna, to bi trebalo možda ispraviti. Ja sad ne mogu kupiti stan ako će meni neko biti suvlasnik sa mojim stanom. Ne, slažem se. Zapravo bi onda trebalo dijeliti stan, gospe moja. Pa tako je, jer vi ako ste vlasnik i ja ovoga pola, mi smo suvlasnici. I oni, isto i vi pišete suvlasnici stanara. I oni, predstavnici stanara, sve su suvlasnici stanara. I meni je to, znači, ipak i vi radite. Logično u ovom kontekstu, suvlasnici zgrade. Dopusti, mi smo upravitelji. Mi smo dužni održavati zgradu graditeljskoj i funkcionalnom smislu i vodi računa o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja. Za nas su suvlasnici. Čekaj, za mene suvlasnik u odnosu na ono što ja održavam kao upravitelj zajednice. Znači vi ste vlasnik. Ja ne održavam stanove. Vi ste vlasnik, kao Stanouprava. Ne. Ali vi govorite za vas to znači. Ne, nego... Da su oni suvlasnici u odnosu na vas. Suvlasnici zajedničkih dijelova. Oni su vlasnici svojih stanova, ali za sebe sami. Postoji vam zakon o vlasništvu i srodnim pravima. I drugi stvari. Tako je. Nema to veze sa tim što vi govorite. Vlasništvo je vlasništvo, vlasništvo može samo proglasiti fizička osoba, niko drugi. Dakle, fizička osoba ima vlasništvo stana, ima papire i po nikakvoj teoriji ne može biti suvlasnik ni sa kim. Ne može na tom stanu. Samo sa Bogom, mi smo ovdje stvarno nadležni, prema tome nemamo što... Dobro, vidimo da je to malo zabucalo, nije ni vama jasno, nije ni... Nama je jasno, ali ako imate neke primjedbe... Ne možete mi vi, šta bi mi vi više mogli da se ja sad pismeno obratim, ne bi ništa. A okej, daćete na vremena pa ćemo mi lipo... Vi ste rekli ovo samo sad išli pojasniti. U startu sam rekao okej. Da ja kao vlasnik stana može biti samo kao, kako ste rekli, suvlasnik zajedničkih prostorija, a što se vlasništva tiče, njegov je stan. Njegov posebni dio. Budući je riječ ovdje o stanovima, kakve veze ima i u zajedničke prostorije? O stanovima, ovdje se radi o suvlasnicima stanova, razumite? Oni su vlasnici stanova.
a ne suvlasnici. Ako su, pa treba ih imenovati vlasnici stanova, to je množina, a ne suvlasnici. Znači nešto je u pozadini, ja vjerujem, skriveno od ljudi, zato se sad mislimo. Ma kakvi! A zašto se to ne ispravi onda? onda? Igrati. A zašto se ne ispravi onda? onda? Niko nije rekao da se neće ispraviti. A neće, vjerujem. A možda i hoće. Eto ga, idemo dalje. Eto, idem ja dalje.